صلى الله عليه وآله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مارمو الله تيغاندم بالله فارم وسلم بالله سلامينو مؤمنينو يغو يغارو الله نيما إكمون كما أغرى نيما بينا كموندا أرانتا كونتيني أرانتا جاتيني سمي أن ميري الله أغرى نيما بينا أنكما الله انتاكا أجاتيني تنكنا سبحانه وتعالى تي قاغنيكي الله نيمان كونتي قرانتا سكهم ونمين ننتي أحقنكي الله سبحانه وتعالى تقدي أمانة جلا غي جل النيمة باني قد كن نيمة غير الله سبحانه وتعالى. هذا مرة من له هاي نيمة نمبو قوري أن خلقك الله قد أنتك ورزقك أدان رزق هاي أنت جيكي أقول لنا الله دا أن أنتكنا نانيا من يحري ننتقى نانيا دابي نقارنتقى نانيا حارمرمي عقلا دنيا وسخر لك الأشياء كلها نهين جوس قايندا نندوتا غدي ننظر نمبسونتا تجهم بوغبي كيسو تجهم بالله حارمرمي ما غنيمان بالله أيلي دوتنا ننيما خير نكينكي نانغاكين الإسلام غنيمان اللي مرغان غنيمان والله نيما بوغوري نانغرا دووري سلامي نانغا مؤمني نانغا أننا الله تيغا تيغا كيمباني وسندغا نيما مارم كن نيما حلي الله سبحانه وتعالى على نيما نتنانو كنودا الله غرا كين يمودغا كن ماني تونغا سبحانه أتي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا مرمى هايلي كتا يا غمبوجم بلينكي أميكي نغبا هذا مرمى أنغريكي يا غمبوجكي نغري الله كي يا نارو دينغيرا بأكريم قتنغني هونا كتا قتني هونا نغرادي أقتني أنجا وتغني هوغا نيتيني وقت ينا يوارونا نغندي نجي الله ما كنيا غورا غبا ngi Allah subhanahu wa ta'ala man nene lam korendi anga digamu da banu ko hayki nampay anene nam koran nan anene sinu ko hay haru ko hay isum punanga nene isun nene nam baratan nene ngeyna da digamu agay didi nan qaru ina luki anke bay digamu insana natiqan aqilan hada muren anga digamu awa fahmin ngi anda ken nene rak annam payinde katanke nyimi hada mare mu yogoni Allah gada nene li irakenga e khorendi ira ta digamu nene nyani afa mo nka Allah ma digamero nene ke tan digamu toru ngiya o toru nganga mo be nka Allah ma mugu kini toru ko timmogi nka Allah de kisunya ngan kendanga anga warni anga mugini anga digamu anga terene nanduguta wa hadaynahu najdayn ngi Allah ndan kandare killum pilli khairin kille angana wuto agan kina arjanna Allah ma ho gonda rabbangandi kitabun nyankati kenye khifarun qayti kenye sere sunta kenya Allah yi alqiyama ngo tangati inta tuwa kuma ni ketu hobure kuma ni ketu nandi ke jaga ma nyande ay ken lo jur ko ngendam ay ken kuti nda khairin kille bangandi awa bonen ka kille ho ga seren kinyana jahannaba Allah da su bangandi kitabu ya qatonde khifarun kamma tuwano da kinyani tunganga subhanahu wa ta'ala ati suratul rahman adi du koni ni du ma ankutu agara du ma ankutu ma ankuto be atto kallamunde ar-rahman allama al-quran خلق الإنسان علمه البيان. الله سبحانه وتعالى الرحمن هن اللوغون تنكما أهن كنا كافر الإسلام جوكما
ken tungan ni Allah ya ayanda fare na tuindi Qur'an na ummatu ke ga tuindi Qur'an anda hada bare men taga nan duguta na sehsiri mo sehem ko sire diga men ko bangante na kella ne nen kamagarna akinyandi ni soronga ibadallah Allah kom nene nema horeje Allah gada jakomenda qannatu innal lisana saghirul jurm angana imeppe se tanga kencene nene andaki na kilo allo rende buru attage ki buci nenya kathirun nafa qana hanga benya nene ana hanga benya qakoda liman yadhkuru Allah ta'ala bihi kathira siribi ga Allah hinkono tay siri siribi ga Allah hinkono tay inenenga wa yatakallam bil khair siribi ga diga muti khairinya was salah wal islah aga hisirinya kono tay ga sironni ndenya nyana tay بين الناس سرنا وتلاوة القرآن نين نكين كمندنا خير بقورين براجم بقورين سريبي كنا يعنى القرآن يقرأ فارين كتي سريبي كنا حرف قرأ من كتاب الله إيواسا أننا حسنة والحسنة بعشر أمثالها هي سريباني إنانيا تمو فارنتي انت ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف انت ألف حرف أي ألف لام ميم كيسون حرف لا ألف كنا حرف لام حرف ميم حرف أو تنجيك براجع كنا جدنا نجا كمو وجون مارم قرآن كرانجي براجع بقولين فوجنا تنين أنا هم قرين الله إنكوني أستغفر الله إنكوني سبحان الله إنكوني الحمد لله كوكندو كوني خير يعني ها نينا قد وخطره عظيم أبوني قورين عند نيني أما سيبون قورين في الدنيا والآخرة دون الآخرة كم من قتيل هرومني مني أغنى بسبب لسانه أنا نسبون كم من سجين بسبب لسانه kasalongo mani me aga kaso malenki tane nen sababu kini nene Allah da ro lorai ada tanga yako kina gati alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn nan nene la so mon bodon bilirai itihada mare me sugo di tanjike kambe walla kino nanya sangalin cholle na tere parce que jerdenya na tere na ñile dugutam na somo botom bi so kamba tajike kamben kam ma na taxi am nga nay aw ñini tanga kalima sukko na koros ke kalima be ko ngakko xeri nga dinda di ba duna ado laxa angana na di xeri nga da di duna di xeri nga da di laxa akoni nganga natu ke kalima ngana ko anyani ndanga bonenye duna di anyani ndanga bonenye laxa dutigi bakka kinga ha abone kena ko danga siri bigara kenene wara mani abono ninde nyi sorondo mena yufsidu bihi bayna an-nas hay bono ninde nyi sorondo mena bil ghiba ma jende wan namima karame daw soron gomati ti munafaqa karamedi son gonda to nyimbe aray igati karamedi hay kanu nya karname ka digame ana daga wara kadi ana kanu ko kara ti itrende nga sorondo mena lengi ganni angana mulana soro ngarame annan to hunu nyaronde anna daga ka ci tanda kundu ka ci tanda kwati kono sasa kenta kaji anta huna an wasapun kamma anyima ndam profem kobo connexion ke anyima honi annan ki tentige mbaka jogo de ka
kati tikundu kati tanda kundu kati tanda ngakundu anga masalna agara ko kalibe ko ahayi aterinka kenga gana digame ko amma wala katanda ngakundu ana sendi katay sumbunu nguti akhinu nguti minyamu chanki mare mun chanki soro hilli wakadi kasa untenta me soro hilli wa business ya kasa untenta me soro hilli ya golnya le makdu kasa untenta me soro hilli wa dingirai sumbundi seresa untenta kasare annama nami manu ida kanun kara ida debun kara ida taun kara ida ya orundo kinan chanki ida problem nchu dabari ida su credit nene ni masibo nyai fakam afsadat alkalimatu ala aqwamin hayatahum kalima bani manimin agara soro yugunu me brain mo manchu kono agara soro yugunu kanun kara diga kambani kalima bani kati ketere kade kati gara koranda ken kalima ken gara ken terinka ara brain chu kono de lagada yakunya na yakunu mbolo agada mare munya na ahinu mai sank minya munya gani isanka di brain kono di so kalima ngana kono akrosi khairi wanda di ba anna kun khairi gantari atwa kene faringa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sido sirga nyatto mon dana ci allah an ci mun tinga allah nanti alqiyam ko damba nan telisigi allah ko dunga gara ko mo be laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra qari katingi allah yi qabane ko tisaghe hadihi min jangihi qanahi naburehi yaqihi lemmehi am ando ho madan duro nyalli allah ambane koti kum garan taga mo be allah ran taga kamo uratan hufatan ghurla antun durum binna kana ka hakuto gunun tanga dorken tanga hadi sunnan diraqe be gara kuto asaga ngallina allah ikunu nyamare ma do basa dorken tar ni allah ando fo bay fontar ni allah ni ando mobil interni allina hufatan anta duroni uratan ampetunde o gorla sunnan rakka sagana anga sikalla jommena anan tirnade sire usrega tongondi tikenga faaren tanga tongondi ti allah yanga tongondi tike kota lagare na tanga sikalla jommena iwan kitabe mutun naran kitendi nati iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba anni ma hayan kitabe qara anni me wasidura ngallenki korosi ndanay ha kaji ani anti mulla ana garo nya stahininga ana garo nya sitinga anti mulla anda mulla ni dunaya rawa garo ci nanga dunari rawa gare jiti nanga konna garo jiti nanga kenga ke dunari wa kentu bireki ni kenga no na siti meida kasuwa wasene anke na ma gare ke siti a wado soro kuna siti wallahi awa wasene ken ko ta ga wasene ko ta be ken kota ni kota kotenya ken kota ni yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni ke kota ni ma baba min yangi nyakel lemme siringa wulu kuswa siri shuga danga khibare di kibe garam baga zina ta sireta na khibare anyi mena ranga kisni mo be diga men tan na tirni de nya bakal lemme ya nyake ya mai am babay no mare me ken ko daga nakini hibenu ba sita nga gare ni su wase nyaw isu wase an kitabe ba khara anyi me wasandu danga sedan ken ko danga to ngodi ci allah nan tan li sigi allah jomme na ken ko tay falyaqul khaira farin tan khairin aw liyasut man nako anga ta khairin diga men ko ko ibadallah allakum ponatu ketuna wakati yani wakati dependenya oriyere katu wakati nya ngokura nya ta qoray
okuda ke dunanya ko wurira ndawo anyi dingirai sado angar ne ke dunani Allah da kenko hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ngidi anki hada mare ngidi wakati mari anga amani an to ko ni de megadi sere manyan to Ahmad sere manyan to Muhammad sere manyan to Yusuf sere manyan to Zaid sere manyan to Fatima Ruqayya Zainab adli angari ananga ko to kita awati dangan to ko ndemani kembira leke dunadi angari dunadi temporal wakati nyani wakati ne kana sanga sagini ken dunam biri ya koroside ma amene ti Allah kute haraga nani jamam pangane Allah kutana ni o lengo go sonu ko bakon asuna ke mo wadi o asuga ni mo wadi Allah mo ko hemma barati asuna ke nyana mene asuga na nyana Allah ga tantanya na fare ga tantanya na togononga deben juga nyana deben cuante le tirndi nan ta kigan tadi alkhama ko tanga kisin Allah subhanahu wa ta'ala tifarina wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ati farenda akum ko monda tina digamen ko digame be digan sire ni man al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar tuwan nasrun qiri nasrun nyamar ti khairi wa hayki sumbu kutube nanti soronda qarara ke so nasrun nyamar ti sumbu sonne ina soron kaba sumbu kuteng sumbu kutano nyanga bolenki seren na duto yere anan kiri Ameriki anan kiri France anan kiri nokuntana Angola angida ke walla mo oneke hanna burem bonondini kasarana ana kundo anan dan cumpun jangke ono sumbu kutenga anta wallani akike na bure nyiga ba aya akini ani yani sabi yani habi yani sumbu min jangi anan kinga manne min jangi yananga soron cumpun kutu ya kallem mon pilli manne min jangi yananga serendi yakin cankini anga serendi family cankini kala diga min posiren ko manne akike ga ke aki na bure mono nanga ma akiri na nasiha bitendi aki angi na sabanga de kadang-kadang ke golle be akrosi de anga manya timo ko nga na bure ni shaitan ni aga na to ko namma walla ngana harata aga na bono amanya de ngurun kullu unda barada kamma nganya munafiqa ko nyanga tili waramiya kala digan cirungo allati farenda ko nko monda kanko mo benu gato monti Allah yani na diga men posirungo inna ash-shaytana yanzaq bayna shaytani ke namul wasu na fitna hati kunna lakin yara gado mena inna ash-shaytan lil insani aduwwan mubin inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubin shaytananya ada mar min nakon ne akonna bum bangante ken horom ma shaytani dema agi gol burunda ba angano dunam birem bayle igum ka annati kenya bonoten ganni kinya mundinde munafiqa o kentana igana murnu yagarin karaya yagarunya ni gamme kinya ndini gubudonu taynu igamme kinya dokin dunai isu daga na bani anga mullan nanki kapalle maben daga anda daga angka daga na daga rabore giya anga mulla kesere be na lo problem ndi aga na ro problem dangi ngarno problem ndi be ngam ko raken kallen quruna diga men ko sire nyako na soro nyamal ti sire na soro ka babaka ko konde qur'anan qarangi astaghfirullah ko ngi Allah senna ko ni Allah senoni ida Allah fari sallallahu alaihi wa sallam ida tirni ti ayyul muslimina khair kan silamin wa asreni qara nabi jabun tarinka kan silamin ndi agan siro agan pasunta
أي سرنا ندين سلام نجي كلمة خير رب مقنن يستعمل الاسم تفضيل عريني نل اسم تفضيل يعني اسم تفضيل نعرف مقنن كي سرني كي أنجرون ده كي جلني كي أنجيلون ده كي قورن كي أنقورن ده يواتني كي أرنا اسم تفضيل هينو بينو أنجي كومبارا نمي أنجي كنجنمي كيبي كم بنو كم بدن خير كنجي الكلمة كي لسرين أخير بس اسم تفضيل لأن على وجه أفعل قال لكثرة الدوران على اللسان أجنجبا عرب قنندي خير الشر أجنجبا قال يوسف إذا حمدك يربكي خير الناس شر الناس أنا مكوكم خير خير هو سري كيف يجمع بسوا إذا النبي تنقوم بسوا أما جمعكم أما قنكم أما قبيلكم أما كلوركم أما دبيكم أما جمانكم أكذا كيف يكون يعملوا أتي فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سلامي نبوسرين نسربي سلامي نبغى كيسا كمانا gelane nen tora ada kite ko hilleni o bure nyande nene nga junubu be kinyana hara marmi nene nga masibo be kinyana serenga silami nuga kisi serebe nene nga wayadi higa kisa kiten toran kia ni silami no posre lengi angana silami no pay lengi tan hari no ko la ko ndabar serebe akka manganya nan daga xonni asembendita akhi ngara daga mo kebe ke hiti daga mo kinu dina dage ma do hada marma ko dage ma ado dambe nyi men dage me na islami lemme ngari soni ngal lemme ta wuno nga juba wuno nga una lemme be ga wure dunga kinga wure dunga tanga kilanga sena da nanya na konne soni ngal lemme ni tromboto an ngana ko ina tan nga bari mandanda ko ko ne wakko serebe ko kono golle be da nakara ko ko kono nanti islama ko daga mo wahi bani dina daga mo wahi hillo so ni ngabo mi ka daga mo wahi sikko ante kemme so ni kallemme na ya gari nyira mullondi na nya ya garenga tanke na ciatra nya dabarni tanke na soronya so indi igun nya gara wanke na dunya kenyai nan tanga kenya rondini so ni nge dambe hiti mata hota na de ntakabila tara sabude na de ntibononde ko ku dambe hiti daga mo wahi inan ka pasire ko hunu nyai asimme anga limina ko kedi mebe anta to bure ko de kirsa mullina nga allino khoro kum fili munu tamu de nganonga alle mullini kempa ya gatno jabo ba ha banya kundo kuma Allah wadi nya islam khore Allah wadi nya mu'min khore Allah wadi harahi nan jance anga nya misri daga no nga umra daga no hijja daga ki ga no wakas na misale go ko na gadanga limine wani aga limina ko ndadi toro nya koto toro ke boto keda ada kangi nyara di ken e magamba na ngati ahla de sanja de tubi wallahi siro aslama bun siro anya misiri kilay salle fofo ko dabane lemme nyanta da bawa ken mulli ni toro nyaba ay mere nyugo ati non magan toro bota ma ati baangi ngaran toro haben ken wuye nga wuwa atinga nalla ko tamma batte to duwa wallahi lemme ke manyatu kanyim men dalla ko tan nguda na batte to do lemme ba disi ngatina da barna parce que ngey me da bar kunu qudwatan hasana akhi kanya ya le wosira kare mun kanya ya le fosire kare mun danga soni ngallemme na yagari ngira mullondi na yagari ndigamu nan nyimbo lantulu na yagari ngira mullondi abdu korosay kum bani arni siga nyaabu ngadi wana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah gano kisha Allah gano tanga naktafi bi hadha qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in wa ba'd mari o dina
ودينا كورونا كروس سونينجي توما أنا وكين غنيورانا ديمهونيا اللي غني تيغا سوغين السنغال أسرعة تلي سو إندي تيغانو سو إندا غاغا إناري كارا ما سرلو غندغي غنيانا ما ترندنغا لاتو ندغا ما أفريقيا سنتراليو ما ترندنغا لاتو نانيا فرانس ما ترندنغا لاتو نالينغا ما أمريكي سونيكن دو ترندنغا نامي قاسونيكن ترندنغا جينا نانا توني لكن كنا كده سونيكن دو جينا نين سونيكن دي نمبالي جينا كده سونيكن ما أمبرانتا جندنغا كوننو bari serera nda de tourner ti qalsiya ay men sobo nte nyar wo mo iga serebe nene na horan kite ni ti Kenya aga ngabanta nyana sonike nka sonike andina nyakorosi angina daga nokos andina nga dugutangata amberti son ngawo ke ma dugutana kendi ihillani sitinde ngame sonu ngabundo dina isitinde ngame tawasala bakame lenki kharore nyagarum bay kharore nyugum bay kharo kanum bay kharo debum bay be suti qatan duwa igo angari angaro nyugo ko be mbuke nyana ni ngampe na ndenya ali wakasi nyanga kasi basala ndaga no to ando ko nyugo ndo atoide angana tanga diga muno angira na ta ando nyukundo magalle muno nyokilli kara ngay wara lengi remme ani lengi kiyehde kiye kibi gani baka faren sahaba nundi kiyedi faren kiyeno sahaba nundi kiyedi tabi no kina imam malik kiye abu hanifa kiye ahmad ibn hanbal kiye imam shafi kiye kenki bani ambaka ayed kumpa abanu do sasa habanu nyantaba kum caaxanu ñoru sasa saxanu taba yaxara ndumbe ñang ci kiki na kane maaki ñi lemme yaxare ngati lemme day kiare meni anki na de mehdi hari diga me ke son ngakane angane son ngakane anta ko son ngakane ke khara soro ko wamba asanko yaxare nga sigi yugo na maaki ñi lemme anda diga mo rek ko mana no hilli way يا غري لم وانا دمني كت حابه وانا دمني كت ساغي وانا دمني كت حابه يا جامون انغ سيكي كم بابي كو تفنا تاري مهدي انغ نياري من ما كيني اند ديغا موري كوني انت اوريتو onan diga meke hasar like anta wuretu angana wuretu anta ko marano kadi warayna lemuno marano serebe ganati iya kendire munta bakka sogon tallem balle galla ken tegene ina to tanarang diga matan sugono ina tikundo amariyam potenyeni aw lemulu la tahatelle dore ra tatelle dore kulle munu gana wore ko tabane kulle munu gana lojuru kita arnu da kasu tangay ananke nyaagundi ani haba yaagundi ana qabila nyaagundi ana sungu nyaagundi asu men la jimi kabire be serenga yitini ya sikira batenga tiya marna aka suda gaja o hay kunda meno de bundi way kunda meno ta ren no gondi be su ta ma baginda diga mbani ampunu tampile sini nga amerika nga sage nga ko so nga ko no diga sire hetide ti khara wara rakinga diga sire hetide kama wara hobure nga mo sere lakinga arqi kenda huwa na husana kaya nge badama wali soni nkarana lemina bononte khara wara bonenga nyaagara bonenya na ta khimba bani habanullo sabanullo habatugullo qabila lo asura bertan mbada madi mamu ko holo nanti awa gati khara wara rakinga khara wara ado hankanga nabumi igana hore gana daga timba kaso adi kame manyanta ko borna hay ko kama daga bagandi inati aka so hay qalsi ke bertana kana daga bagandi akon kanti khara wara rakin diga jireti khara kaba khada daga wana diga men nyamati faare diga khanim
صلى الله عليه وسلم أديك من جود سحري أتي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما صلى الله عليه وسلم أتنا هندم أنا هندم أنا هندم إذا نتونيا من أدم إذا نتونيا أدم diga pore diga wurinte sahabu da famidi fare una dema idha kana mazluman igana tonyana duna dema kana idha kana zalim aya gana tonya undana inda ya tonyana una dema kenga fami ka akinya gana to una dema kabati kana raga da baka tonya mundenye na kabai kenya na dema de awa korona me dema sire gana tonya mun korona bu tonya mun igane sire tonya na corona cigona de may maka tonya wana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ga min diga meke bukano naktafi bi hadha al-qadr wa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب توبوا الى صلاتك